رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي تغينا على فيك أبو شيطان تورما كان سنسنا الله تعالى تغبرك ماي كاكشني نما دلالة فيك كاكيرا نيون سرباليكا بيناو وليبا دبيلو نورا يابغا جنgeneu كلمبا فيليلو كاندا بغا كرامي نانا كتمنeu دافا كاكاندالي كي كتا سراتك لنما أبفواد ماكو والهادي إلى صراطك المستقيم. ala ka kisi nema jide kira bayinka ana so mo sanuma munu ka sanu ala en ko takabo ka uni mo to tikilenye ani ala kira baka sahaba nyuma munu ye kira de menyina maya kono ma janfa ko fe ala ka kisi nema jide oluka ani mo yu no fe tuguni wali nyuma kay fuka ta se jodo ma ala ka kisi nema jide o kelengele na bela jelenka ala ka nena wiye o jama kulu chela na mbora yan la jaba wamba bedo kira manto ala ka dela ala fe Allah ta'ala ka hina naka kisha naka barka ala ko jidi na ukilingile na bela jelenka ama fili nawafili Ramadan sungalo nafla udili kene amse ka sungalo belebele intona bo chogomi ni selu kali ni wurdu kali ni Qur'an aya barka ma ukalani ina fa ala ya fa ka kira ya chogomi ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila ko hey eche bumbune o eche datukule wuli ike shujo fona kera fitine shu kono ike shu tlanche jo walma ike dofra tlanche kan ike qur'ana kalan chuko nyumana warattilil qur'ana tartila niye ala yere manga ikira maka ke shujo ni kira makari ka bo shujo liko chebbo dina jetro olu tise ka kare tuguni ka bo shujo liko ala ka no ya nena ukilingina bela jelema yani anga bishu ina nafladi no ye sungalo klemugani kelen shuye ama hakile jige ka fo ala kira bade ko aka hadisala ko shuntika wati do jabi wati do shuntika wati adwo tesekin ala kira baka hadisa fola mi mambulo ka ala kira ko lis-sa'imi inda al-iftari da'watun mustajabatun ako abe shumagato e shuntika wati do mi nabi jabi ko ala yo ke shumagato e do shuntiga wati abi fen fo ala ko kana siga aka o kuma kan hijabu tiuni ala chabi jabi ala kira ba fo ayi riwaya warala inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watun ma turaddu ako shumato ka ala wele shuntiga wati ko tila segin fiu sab ma do ka do bi la segi wera kuma ko rati yelanga taroshi ni hadisai albani ye akene ya ka chentigi ya kusebe ka fo ni ala kira ka kuma ira ko inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watun ma turaddu ko shumaga to ka shuntiga wati kaka do tila segin fiu do munum na maflela ka bala kira ba ma se fo do sigiro ma saba ma mina befo afolo ala kira tumi afo ka shuntiga wati Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an takfira li ni afolai o bamananga e jume kontigi alambi deli ni ka hinaye ika hina mi danfen belabo ika yafanema Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an takfira li ni alakirabbaka hadisa doye amma filalaka fo tumeni kuma kan inde fo shuntiga wati ibn Majah aleye ni hadisa belebele in lakali nambora ya amma filalat kun ka fo alakirabatu ma fo shuntiga wati zahaba zama'u وابطلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وحديثا إنفنا أبو داود عليه فنا يوم مفلك ولا كرات ما فوق كونغ تارا وشجيو جارا كونغ تارا كونغ نمي نغم انتمي أنا أو تارا
wa washiji jara baraji sabatira mizanu kono wa sabatal ajru baraji min kan ngadiya wa sabatira na jara Allah ta'ala insha Allah ko ala kirat men fenen fo shuntiga wati Abu Daud alayhi lakal ok mana fe dora min be namo fo ka caya kusebe wode Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fatakabbal minna ala an shuna ede wa anye an shuntiga ni ka garsiga ala amina ambulo amma filala ka fo ni duwa nunun be kira ka duwa wiya tume munu ka shuntiga wati ne etise ni shila itiga wuli dora ka ala wele ala ede ko ibe shumra to ka duwa jabi shuntiga wati ala ne yiwele bana bena kenaya ala nyi wele furuko bena furu no yanye ala ne yiwele fantanya bena annoya ala ne mago be barayoro nyumandia halala no yanye ika doni haramunche ne mago be dena ala dendia halu majar ona nyonaw milliard de kadiye afwala abe ala bolo ya chama milliard chama ya do wode kadaw ye kusebe ani shi jan kenaya mana fe ala awolanga ika dama ikan jenge ikan la haranye do mi kan nogoy madoro oke kan fenana kan min kan nogoy ma nunu ye misaliya we doro ka di ma ko ala kira ko ne atumi do oke shuntika wati ala ka minan kelengel na bela jelembulu sungalo shumugani kelena nafla 4 rak'atin arakan nani yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihati kitab arakan nani salam blako fla arakan kele fatiha kala shenkele suratul ikhlas qul huwa allah sura ibo kala shentan ibo suraka zikru min kano ya wurdiye ya hadi shenkeme misgaka al-layla hadi wa 20 sungalo shumugani kelena nafla oye arakan nani salam blako fla arakan kele fatiha shenkelenke qul huwa allah shentan ibo suraka wurdu min ke oye ya hadi shenkeme ala ka mina ankelengelena bela jelembolo nimi yake ala ka mina ambolo ala ka nantikala ngolon bo ala folini walnyumando ambo takadiauma aw munun sogolendo ana maliko nani maliko kan ka damina sungalo telefon la fukana bla bi ambe mugani kelen shula na fly matema aw munun ka na wala ka ke anga foli ana nga walnyumando ambe awiye aw munun sogole meteve shirifila la ka fo ka sogolento ala tifo aw jigiko sungalo belebele in kono aka dina blasrali kan aka dina qur'an tafsiru awajulu dumaw aziyaraw amawludu ko lateme awiye abo soro teleso kelemina tv shirfilado o besaba nyuma o yanfa an karamogoy ananga seidu chami ni doni maga o ka doni maga do baya nyina maya baga aleni mama jaw togola ni ko baya kawa do ko lo insan fe ale kelende o togo inta ala kiraba talen kofe kana nyina maya ka sabati fa kara mugo kono ko kurado ka soro asebene me qur'ana kono ni ya sam bakele ani keme saba ani kojan abe daba maka qur'ana kono suratu mumtahana ayata ani fla ambe muhyil bayaf wa sayyid sharif usman madan haidara anaka de maya bela jele bangoni kulujula ka fo sigida wara be ala bolo ala ko gira anna wa shukran lakum fi amanillah.